Grupu ya tinqambi ta tixakaxaka kumbe grupu ya vamrepa leyi tivekaka hi THUGS and HAMONNY va humelerisa kumbe ku qambha risimu ra mahlomulambirhu leri a va ri kongomisa eka mufi tlhelo membara ya grupu ya vona ya THUGS and HAMONNY ku nga XIYIMBELERI. Nongonoko i Rhyme and Reason. Risimu leri rhange ri humesiwa tanihi singili hi ti-American hip hop groups THUGS and HAMONNY ku nga album leyi nga tlhela yi releasiwa hi lembe ra 1996 ka xitebulu kumbe studio lexi nga thyiwa Ruthless Records. Risimu leri a ri kongomisiwa eka wun'wana wa vumrepo wa vona loyi a nga hisiya emisaveni hi vito ra Eazy-E. Nongonoko i Rhyme and Reason. U love hi lembe ra 1995 hi ti 26 ta March. Hi vulavula hi mani loko ku nga ri Eazy-E? Mavito yakwe yo hetiseka ya le pasini i Eric Leon Wright. I n'wana wa membara ya grupu yo duma swinene eAmerika leyi nga thyiwa vito ra THUGS and HAMONNY. Lava hi vona va nga ta na njhamba yo hisa swinene yi nga ninginisa ti-radio na ti-TV ta Amerika, Crossroads. A ri n'wamabulandlela tlhelo wun'wana wa vatshuli wa ntlawa wa lowu hi vulavulaka hi wona wa THUGS and HAMONNY. Hi vulavula hi mani loko nga ri Eazy-E wa ntlawa THUGS and HAMONNY. Van'wani mi nga lava ku tiva xivangelo xa leswaku i ncini xi nga koxa vutomi bya Eazy-E. Swi tala ku tumbetiwa kambe mo mi ni mi byela ntiyiso ku Eazy-E i love hi mavabyi ya AIDS related complication hi ti 26 ta March 1995. U vabye ngopfu hi vuvabyi bya rincilana kumbe HIV. A hi hlanganeni nakambe eka nongonoko lowu landzelaka loko hi karhi hi ringeta ku profile xiyimbeleri xin'wana na xin'wana xa ntlawa wa vunanga bya hip hop xikan'we na R&B na trap. Nongonoko lowu i Rhyme and Reason. Vito ni DJ Johnny the Ngoms aka Mr. International Mega the Radio Smasher.